welcome back to my channel. Ado masidi sabade khanga sa khaba nu sa se khanga ga sambu de khanga ban na jadi myam na same face dum ye ura le di isi ying nga aro e na khaga thira le ngai sida ang hen na ying di kana ne ying na ba isi video se mi lo na cha adu na ai ngasi de sam khaba ban e khanga sa na okay ado pretty de dum tengkong tum ni chere sabanina samjum phado fulong lila ga diam sarani hadana ko okay ai to wanga mo diam smana ke kaya mana wanga se khara pak changa da hena pak kana ba to bone okay anyway ngasi video sidi especially aina comment na thengna ba linthoi ngam bi devi oina magi comment se sigi da makta je breast because of hida am ta hairo ai isa ga chana je ngwai de ko this man hai bi ki ma sai se wait see the content se am kana ba content hai na khale aduga es nupi moina khara ma se dum pick pa su pa me chaw pa su pa me yang pi ga su ni yang ngam ne go adigi yang chaw ra ga su yang ngam ne ngang mang tane na cha ngang nga gadi kai mane ado breast se ni amaga am tamana de mai body size tu ki matu ina or mayang yam na kang ga su breast saw le aduga saw pa ma mi su le aduga pa ma mi su le aduga pick pa mi na chaw na mo honai chaw ni nga gadi or aduga chaw ba mi na di pick ni nga gadi pick na mo honai ko adu mi gi wakhalo ne adu na aina ngasi gi topic sa hai ni se say kamaina pikhan gani or kari hidak sida gani kay dora gadi pikhal bayai mamanga aina video amadi same khaba male chaw na bagi ko adune aduga even koi gi size se adum up and down to even ai isamak to sudum thengne ko adum like amuk su chaw ba amuk speak ba na mai am thengne ko adu nai on experience ai won da thengna ba adu su share toge aduga aina dum myam sum akhang hai adegi google adegi or mina tongna ba adegi ningon degi ta ba mina hairak ba adu myam no tasalaga adu sum hairak ke myam no share toge ko ai is a doctor oi da ne akhang hai saraga hai benate just ai subscriber amagi magi namakta semane ko and for all the beautiful ladies there adune koi nupi gi breast ka mai to won ha matam da amuk su chawi amuk su pi e aduga chawkhlak pai matung ina kai tare ka mai chawkhlak kai matam da koi na puberty matam da ko inkhalak ko matam koi gi koi na inkhalak ko matam da koi na period la ko matam koi na breast se period la ko matam da su size se adum chaw khale ko aduga period lo khakan da adum mai normal size to lak pa aduga koi gi genetics ta su leire koi gi heredity ko koi gi gene da su ya pa koi masana chaw na la khaba size to di adum adu na surgery na tana pikha basu ya rai adu gi chakhot basu ya rai ko amana koi gi hormone change to matam da adu su mu chakhale aduga koi gi pregnancy to matam da koi na pregnant ol matam da adu su miro no matam da ko adu su chakhale aduga koi gi angang da khom bi thakpa breastfeeding to da su breast chakhale ko aduga koi gi obesity oi ba matam da koi na extra fat or ako matam no khala ko matam ko adu matam da su adu na koi gi breast ju chakhal hale ko adu na si gumba mayam se sigi sinasu akoi gi breast da chakhal hale kamai na bikha hangani hai matam da normally kamai na bikha hangani hai matam da akoi gi exercise myam lai ge akoi stretching gumba yam to thopi ba adegi yoga du su makha style myam lai si gumba yoga myam po si gumba position myam se chuman ti gi just at least 1 hour gumba kai thopiraga to biraga di adum pikhara kani ko size to aduga seng harabada kano gumba hidak gumba tairaga si molom tairaga di sigi hidak sa sizinaraga di hidak sa charaga di smaina si gumba hidak sa sizinaraga breast pikhara kani kachu leite ba adegi hoi pikhahan mai gi sidi chuma leite duga chakhanan na bai gi dai mamang video sen go nyam ga hare khanjin kani ngoroi mina aduduna si matang chakhat pai matang di hairoi ke aduduna chaba thakpada su normally kamaina khoina breast pikhahan ngani haibon tamda khoi gi breast ta khoi gi excess fat yaw se sisine ba khoi na pikhahan ba yari se aduna tana masai gi size da laser ba po tudi kasu pikhahan ba yaroi ba aduna kamaina si pikhahan gini haiba matamda khoi gi khoina chaba thakpada khoi gi maintain tawraga chaba
adagi akhoi seasonal oiba fruits and vegetable gumba yam chabiba adagi noi le khanga gadi chaba thapata da kaktha batare na chaba da adagi sangom yauba product gumba se amna sabi da ba adagi low fat product gumba ko adum ba sabi ba akhoi na yari ge fresh oiba mana masing de sabi ragadi akhoi da noi ba sidum handai da na asisina akhoi gi fat akhoi gi sada no hana ba store tawraga lei bese si handar ka do ne ba aduga akhoi gi breast da ice na adum thaga nan thupi bai tare ko ice na tawraga asisina ice na na thopi raga nan thupi sina kamai to ga matam na akhoi da sore oiba adagi enlarged oiba pot gum bese sina kena to du ne ba laksan thalaga pikthahan ba yai ba ko si just natural ni ko akhoi gi si tawraga hekta chawram ba doi khangpik ba thela kani ha mana theba aduga akhoi gi breast chawre haina na achau chau ba firon ni laga akhoi gi breast se pikthawa malani habda to biganu akhoi da na fitting oiba dress dum lit pio akhoi da dress yam akhoi gi size ta na ba akhoi da fitted oiba dress dum hapio aduga akhoi na bra lipa matam da akhoi da supportive pigadaba support pigadaba ko supportive oiba bra lipi ba kaino na chawrabani na kabli padi yar even aishu kashu ai breast is not big adum ai isagi body siga chap manana adum size dum yauze aduduna hoi ai di dum kap yawo dum shine duga hoi kap yawo shine ba se comfortable oi de even summer yang comfortable oi de bra lipa se su lit kalining de go aduduna hoi breast chawba hoi gi di ayamana kap se lit na de aduduna hoi da aduduna hoi da supportive oi ba so support pi ga da ba bra gum ba adu makhalaga lipi ba ado aina hai ma'am da sinum toraga dinum picture kani ba kaino dai experience story ba ko ai khange ba ai even ai friends just adum chawbai laiye chawraga adum pikhana ba ma adum na exercise kai toraga adum pikha gi ba ko da mai gi body size ga mana na adum pikha gi ma'am do toraga di adum yeng bio adum noi da implies to ma tam da adum ya bra kana bra do kana ganin khale kai gi no da ai gi shu ai gi friends ma'am laiye ai nei ta pungai da haje ma pungai haje ma na de ba china ma ban na pe punga nga ma na de ba ai shu theina ba do ai shu isa ai shu nupi ne ai shu pa le breast adu na ai khangza ba da hai ne ba adu na ai gi ma'am imani bi noiram ba mi ko exercise ka toraga adum pikha gi ba dum yawe adegi piam ba degi dum chokku bi yawe aduga masai gi phana chawna bo hona pi ga dum lei gi ba dum lei adum chaw ya da ba adegi angang yaw ga su angang yaw ga yaw ga su ko breastfeeding toraga su or adum chaw ga ba dum pi ga lei ba dum lei mi gi makha ko le ko aduna some other culture da di breast chaw ba se phajai na long ne aduga atopa culture kharam da su breast pic ba se phajai na long ne even Korea da breast chow ba se chatna de ko pic ba se ne phajai adegi foreign country da di shumya u yaw da ba dum lai adegi plain oi ba adegi chow da ba small size oi ba dum lai ko dum phajai na long ne ne aduga hoi gi India da di ayam ba chow ra di phajai na khane haibadi breast chow as mai mo po se chow ko le ha attractive oi nu unaba myam lai ko hai tare mi gi wakalo ni mi gi culture ne mi lam du gi apa mane ba aduna nangi pi hai dana nangi do chawe hai dana sa da hai tare demotivate to na na sana comfortable discomfort pi de hai tare ga di adu du gi da makta pikhana ba or hai bi dum ai hai gi ma'am dum to adu na dana hai di kanaroi da ba de hida ka charaga hida ka tai dana to do kem kanaroi kana deba tawru no ko just surgery na last option oi doine ko habiti adu na khoi di mioi bana oi han mane taw han mane ba khoi gi natural isa na pithok sara ko tu di khoi ne ka shu shampoo ya de ai gi sak sida ai gi sak sa gi sak se thina pok lai se ai bala maninge soma maninge hadane ta manya pode ai chali dum boyu ne chali gi sakse dum pan doi ne ko adu ni dai hani gi se adu na sa da mai na khan gano na sa na shona pi rei banangi body lo phajai na khalo ai di mo lo ge mi na comment na ga tangi ka chaw re pi he size mana de adu to de adegi yang nga mo da ai di ka ta de ba ko na sa gi body ne ai gi man gi lai ye sung yaw bu yaw da ba as a girl amoy na hoi chi ja khoi gi di lai teng ne ko hai bi di maroi bane nu pi moi na breast pan ba hai si ko adu na hoi mai hai da just nu pa gu me ba sung yaw hu yaw de ko adu ma kem khan de ba si just leaving ma dum harang le iman bi am chaw su le moi kem khan de adu chaw ra ka su mi ngon de ku thwe like adum kap na pa dress ha pe tops ha pe adum expose to ba adum dress ha pe moi ma kem khan de ma adum float oi ba ma gi oi ma gi oi zari ba size to
ꯑꯗꯨꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯖꯩꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯟꯖꯒꯗꯕꯅꯦ and you are all beautiful with your natural beauty ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦꯀꯣ ꯐꯖꯗ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯝꯇ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯁꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯅꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕꯗꯣ ꯍꯔꯥꯎꯋꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯧꯋꯣ ꯅꯁꯥꯗꯣ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕꯗꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯁꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯟꯗꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯤꯔꯦ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯅꯣꯠ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯩꯅꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤꯁꯤꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯅꯣ we are all beautiful in our own way we are perfect you have to think that you are perfect you are amazing you are beautiful all the girls are special nupi haibase phajadra ne nupadigi tungalaga akhoi hakchang kaya ama palibase phajadra ne haidi chawthoksagadabne ba nupi gi mapokta pokpa haibase sinida ado sidegi hena kem myama hainingai leite video se matang se losinjage ado मैम आई वीडियो से नुंगाई खलगदी मैम नम अतोपा वीडियो सेमहनिंग बले गसु कमेंट दुम हाइबिरो आई ट्राई तोगे जस्ट लाइक आई एम ट्राइंग टुडे इन दिस वीडियो अदुना मथंग वीडियो दम थेंगरासे ngasi gi matang solution jarage bye guys love you all